be reading from James chapter 1 from verse 2 to 4. Die opskrif in die Nuwe Afrikaanse vertaling, geloof en wysheid. In die Engels, trials and temptations. Jakobus hoofstuk 1 vers 1 of verse 2 tot 4. James chapter 1 verses 2 to 4. As jy daar is, dan lees ons saam met mekaar. My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet einduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. James chapter 1 from verse 2. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. As tema vanoggend, groei te midde van die stryd. Growth in the midst of the struggle. Die lewe is hard. Ons leef in 'n gevalle werklikheid waar niks werk soos wat dit veronderstel is om te werk nie. Sonde het elke deel van die fisiese heelal bevlek en die menslike bloedstroom geïnfekteer. Dinge breek. Ons liggame word afgemat. Ons word oud en uiteindelik sal ons sterf. Mense maak mekaar dood en seer, huwelike breek op, kinders raak verslaaf aan dwelms en drank en seks, of al drie. Babas word gebore met gebreke wat nie reggemaak kan word deur medisyne nie. Kinders word deur mense in gesagsposisies gemolesteer. Vroue word deur hulle mans in die huwelik mishandel. Ons vriende stel ons teleur en ons stel ons vriende teleur. Op 'n dag word jy wakker en jou baas besluit dat jy net nie meer lekker inpas by die visie van die maatskappy nie, wat dit ook al beteken. En natuurlik kan ons nie gesprekke in hierdie tyd nalat om te noem die realiteit van die pandemie waarin ons onsself nog bevind nie. En so gaan dit in die lewe. Binne in elke lewe moet daar reën val. Die lewe is geensins maklik nie. And just because you are a Christian or call yourself Christian does not mean that you are immune against the difficulties and the problems of life. Yet believing in Jesus Christ does bring a different way and perspective. Brings a different way of looking at your struggle. It brings a different way of looking and judging your problems. It helps you to respond in a totally different way in the midst of the storm, the trial, and tribulation. That the struggle that you are in could ultimately be to your benefit and not your downfall and detriment. You see, you encounter God's grace through your trials in ways that would not have happened or would not happen if the trials had not come in the first place. But it takes maturity
It takes a mature Christian to understand this truth. And ironically, it is this truth that makes us become mature. It is this truth that makes us grow as God's children. This is the wisdom which James wants to share with us here in the opening verses of his epistle. Just listen to verse 2 again. He says, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. The word face has the idea of falling or stumbling over a problem. You will know exactly what I'm speaking about, because when you are a driver in South Africa on the South African roads, you might be driving along somewhere, going somewhere, and suddenly you've hit a bump, there's a jolt, and the car suddenly just comes to a halt. What happened? You hit a massive pothole. And suddenly your journey is brought to a standstill. Your journey is interrupted. And there might be damage to your car. So is die lewe vir ons almal. Dit maak nie saak wie jy is of waar jy leef nie. Weet jy wat, moeilikheid is slegs by tye een telefoonoproep weg. Die dokter mag sê, jammer om te sê, maar jy het kanker. Of 'n stem aan die ander kant mag vir jou inlig dat jou kind in 'n ongeluk was. Jy verloor skielik net jou werk sonder waarskuwing, of jou man of jou vrou besluit dat hy of sy net nie meer die lewe met jou wil deel nie. Of iemand wie jy vertrou het, begin om leuns van jou te versprei. Die lys is eindloos, want ons beproewings is veelkleurig. Ons beproewings is bons, soos wat die idee agter die woordjie allerlei is. Beproewings kom in baie variasies en skakerings en kleure. Hoe reageer ons op hierdie harde tye wat so skielik op jou afkom? Wat doen jy? Jakobus se advies klink 'n bietjie snaaks op die oor vir ons. Hy sê julle moet baie bly wees. Hy sê nie net bly nie, hy sê julle moet baie bly wees. Die ou Afrikaanse vertaling, ag dit louter vreugde. Dit klink nie reg nie. Die wonder kan nie ernstig wees. Ag dit vreugde. Is jy mal, Jakobus? Het jy enigsins 'n idee waarvoor ek staan? Het jy enigsins 'n idee wat ek nou in die gesig staar? Het jy enigsins 'n idee waardeur ek gaan? Dit klink nie realisties nie. Of liewer, dit klink heel onmoontlik. En weet jy wat dit nog moeiliker maak is, in die Grieks beteken hy woordjie vreugde net vreugde. Daar is nie enige ander betekenis agter dit nie, dit is net vreugde. Blydskap. And as I've pondered this matter and what it means for me in my own life, and considered my own difficulties with this concept, the thought occurs that to consider your difficulties and your struggles and your pain and your losses and your challenges and your crises, to consider it pure joy when trouble comes is not a natural response. If we want a natural response, let's talk about anger, despair, complaining, getting even,
running away. It isn't natural to find joy in hardship. But that's the whole point. James isn't talking about a natural reaction. He's talking about a supernatural response. Made possible by the working of the Holy Spirit, who enables you to see and to respond from God's point of view. I conclude then that counting it pure joy is a conscious choice we make when hard times come. Truthfully, it's probably a choice we'll have to make again and again and again. It's a practical hint this morning. Don't trust your feelings. When those you love are in great pain, or when you face senseless tragedy, or when friends turns against you, or when life tumbles in around you, your feelings won't be an accurate guide. You won't feel joyful. You won't feel grateful or full of trust normally. Jy sal meer waarskynlik gevul word met 'n sak vol negatiewe emosies. Dis moenie jou omstandighede beoordeel deur jou emosies nie. Beoordeel jou omstandighede deur die Heilige Gees en die woord van God, en wanneer jy dit doen, kom daar 'n kragtige gevolgtrekking. Hierdie beproewinge gee vir my groot hoop dat God dit tot my voordeel bedoel. Om dinge so te sien kanselleer nie jou beproewing nie. Dit maak nie die beproewing makliker nie. Dit maak nie die realiteit van waardeur jy gaan minder nie, maar dit transformeer en verander jou evaluasie daarvan. Ek het ontdek dat vreugde, blydskap, nie die afwesigheid van pyn en trane en hartseer en rousmart beteken nie. Vreugde en blydskap is die diep bevrediging om te weet dat God in beheer is, selfs wanneer jou omstandighede vir jou buite beheer is. Die sleutel tot blydskap is om te weet dat God in beheer is. En as jy dit weet, kan jy tevrede wees op 'n vlak, op diep vlak selfs, terwyl jy huil oor wat rondom en met jou aan die gebeur is. I'm speaking of the conscious choices of the heart this morning. Because too many times in life, we as Christians, even we speak as if we were involuntarily overwhelmed, that had no choice but to be bitter and angry and hostile. Or we had no choice but to give up our faith in God. Better we should say, I could give in to anger, but by God's grace I will choose a higher road. I could turn away from my Lord, but I will not do it. I choose to believe in God. I choose to believe in His goodness. I choose to believe in His love. I choose to believe in His kindness. I choose to believe in His compassion. I choose to believe in God. Faith is a choice made by the heart. If you want to believe, you will believe, and the angels of heaven will come to your aid. This is not easy, but it can and it must be done. And when we do it, we will discover a well of joy springing up to refresh our souls as we march onward and forward with the Lord. Why is this choice that we make so important? Because you know that the testing of your faith,
produces perseverance, we hear James say. The phrase you know refers not to head knowledge, what we sometimes call book learning, but to heart knowledge, the kind gained by years of experience. There are some things that we cannot learn from books. There are some things, and those are the most valuable things at times in life, is what we learn in the school of hard knocks. The lessons we learn that come from daily life. Those times when we say the struggle is real. And the word testing refers to the process by which gold ore was purified. In order to separate the gold from the dross, the ore was placed in a furnace and heated until it melted. The dross rose to the surface and was skimmed off, leaving only pure gold. Vriende, daar is baie redes wat die Bybel vir ons gee hoekom ons deur beproewing gaan. Maar een rede wat ek in my eie lewe ontdek het, is dat harde tye deur God gebruik word om vir ons te help om 'n nuwe verstaan van hom te kry. Ons kan nie sy hart as sy hand verstaan nie, maar ons kan sy hart ken. Ons kry 'n nuwe verstaan van sy karakter. Want in die vuur ontdek ons God se goedheid op 'n manier wat ons dit voorheen nie ervaar het nie. Kyk, totdat jou geloof getoets word, is dit alles teoreties. Harde tye maak bekend of openbaar wat jy glo. Dit is dan wat jy uitvind of jy werklik kan bly by daai beloftes van for better or for worse. Dit is dan wat jy uitvind, wat jy ten diepste in jou siel glo. Jy kan van die hemel praat soveel jy wil, maar jy gaan uitvind of jy dit glo. Die dag as jy by die kus staan van 'n geliefde vir wie jy nou moes aan die dood afstaan. God se groot ontwerp is om volharding te kweek. En daarom sê Jakobus verder, en die volharding moet einduit volgehou word, sodat jy tot volle geestelike rypheid kan kom sonder enige tekortkoming. Daar is 'n proses aan die gang in ons beproewinge wat na 'n produk lê. Volharding vra werk en geloof en hoop en 'n vasberadenheid om vas te hou aan jou geloof selfs wanneer die wêreld rondom jou in mekaar en in duie stort. Volharding sê ek sal nie opgee nie, maak nie saak wat gebeur of hoe sleg die lewe is nie. Ek sal vashou want ek glo dat die Here iets vir my in die vooruitsig het. Die beloning, die loon vir hierdie soort hardnekkigheid is ware geestelike volwassenheid. En dit, liewe vriend, beteken dat wanneer die beproewinge werk in ons afgehandel het, sê Jakobus, sal daar niks in ons kort kom nie. Niks wat die Here wil hê ons moes het nie, sal ons ontbreek nie. As ons geloof benodig, sal ons dit hê. As dit hoop is, sal ons dit hê. As dit liefde is, sal ons dit hê. Immers, enige van die 9 vrugte van die Gees, wat Paulus in Galasiërs 5 noem, dit sal in ons groei. Niks sal uitgelaat word nie. Niks sal agtergelaat word nie. The great danger is that we will try to short-circuit the process by running away from our problems. I know many people, they try and ignore or run away from their problems. Eugene Peterson translates this verse in the Message as follows: don't try to get out of anything prematurely. Now that's good advice. It's not always easy to follow. We live in a world where we want things to be over very quickly. We live in a world
where we have been formed to think that everything can be placed in a microwave and be done with in a couple of minutes. It doesn't work that way. This morning, in order to make this as simple as possible for you, my sermon basically boils down to 2 words. When hard times come, when trials fall upon us, or we seem to fall upon them, when the slings and arrows of outrageous fortune knocks us to the ground, remember these 2 words. Pray and stay. Just where you are, repeat those words out loud. Pray and stay. Don't run. Don't hide. Don't shake your fist at God. And don't waste time trying to make excuses or empty promises. Don't try and bargain your way out of trouble. It doesn't work, and you don't have anything to bargain with anyway. Pray and stay. Pray and stay. Bid. Soek God se aangesig, spandeer tyd met God, luister na sy stem, vra vir hom, Here, wat probeer u vir my leer? Spreek, Here, en ek sal na u stem luister. En bly. Wag. Wees geduldig, moenie vir God aanjaag nie. Hy kan nie volgens jou tydskedule aangejaag word in elk geval nie. Weier om weg te hardloop. Bevestig jou geloof dat God aan die werk is, selfs as jy dit nie kan sien nie. Selfs al is hy onsigbaar en jou lewe chaoties. Bevestig jou geloof. As jy vandag in die versoeking is om 'n maklike en vinnige pad van uit jou probleme te kies, wil ek vir jou vra om net vir 'n oomblik te stop, daaroor te dink. Miskien het jy besluit, vandag is die dag wat ek iets omtrent dit gaan doen. Moenie. Gee vir God tyd om te werk. Daar gaan wel iets wees vir jou om te doen. Maar gee jy vir God wat net God kan doen en moet doen. The Christian way is not an easy way. And any representations to the contrary are false. There is an abundant life to be had, and there is spiritual victory, and there is joy in the Lord and the filling of the Spirit. But those things don't come after the trial. It is yours in spite of the trial. And most often they come through and with and alongside our trials. In various ways, we will all struggle every day as we make our earthly pilgrimage. In a fallen world, there can be no other way. And for the most part, we can't choose our trials, nor can we avoid them. But we can choose what our response will be. That part is up to us. Joy or bitterness, forgiveness or anger, trust or unbelief, faith or fear, love or hatred, kindness or malice, temperance or self-indulgence, gentleness or stubbornness, mercy or revenge, peace or worry, hope or despair. Jou perspektief maak al die verskil.
Beproewing kom nie op ons pad om ons te laat val nie. Beproewing kom op ons pad om vir ons te help om uit te styg deur genade. Beproewing is nie op ons pad om vir ons 'n nederlaag te laat ervaar nie, maar om vir jou tot groter geestelike oorwinning te neem. Beproewing wil jou nie swakker maak nie, maar sterker. Dit wil jou nie seer maak nie, maar help. Jou beproewing en jou stryd wil jou laat groei en help tot by die punt waar jy uiteindelik kan sê, ek kom niks kort nie. Ek het geleer om tevrede te wees in oorvloed en in gebrek. Daarom, my liewe vriend, kan jy vandag vreugde hê? Kan jy vandag blydskap ervaar? Dit maak nie saak wat die kleur van jou beproewing is nie. Dit maak nie saak of jy vandag met 'n reënboog van beproewings gekonfronteer word nie. Jy kan God se vreugde in jou hart en in jou lewe beleef. Amen.